Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye ibiganiro byacu, ni ya makuru meza cyane abagezweho mu ikipe ya Rayon Sports ndetse na ikipe ya APR. Abenshi mumaze kubimenyera ko Theogene Kwizera ariho honyine haca amakuru ya transferi ziri kuvugwa mu makipe yanyu mukunda hano mu Rwanda. Ndagira ngo kuri uyu munsi nje kubabwira transferi idasanzwe iri kuba hagati ya ikipe ya Rayon Sports ndetse na ikipe ya Police Football Club. Muri uyu munsi ndagira ngo mbe nababwira ko mugomba kuba mwakanda subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi igihe mubibonera ku gihe umunsi ku wundi, kandi nizere ko muri buze kuba mwagira umunsi mwiza. Nizere ko muriyandikisha kuri uyu murongo mugari w'amakuru meza cyane abagezweho mu makipe yanyu. Reka tube twatangira amakuru yacu y'uyu musore uri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Ubundi bwo tutabatsindiye, uyu musore bamwita Ishimwe Christian, yaciye mu makipe agiye atandukanye mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Uyu musore Ishimwe Christian yakiniye ikipe ya APR, akinira ikipe ya Polisi ari nayo akinira kuri ubu ngubu. Yamaze kuba yahishurira Abanyarwanda ndetse n'abakunzi be muri rusange ko agomba kujya mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko uyu musore yari yifujwe na ikipe ya Rayon Sports ku rwego ruhambaye, ariko uyu musore Ishimwe Christian yamaze kuba yavuga ko n'ubundi rwose ikipe ya Rayon Sports ariyo iri ku mutima we, agomba kuba yayerekezamo mu gihe cyose ikipe ya Rayon Sports yatangiye kuba yamubwira ko agomba kuyizamo, akazaba yayifasha mu mwaka wa 2026 2027. Nibyo uyu Ishimwe Christian yari gusobanura. Kiss FM yabibwiraga Lorenzo Christian ndetse n'abanyamakuru bari bafatikanyije kuba bayobora ikiganiro. Byinshi kuri uyu musore Ishimwe Christian wabisanga ku mbuga nkoranyambaga bya Rayon Sports ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri Radio Rwanda, rwose wabihasanga, ndetse no kuri Igihe, ikinyamakuru Igihe niho wagenda ubisanga inkuru y'uyu musore Ishimwe Christian. Reka mbe nagushimira, ugire umunsi